Mungu anapokupa mafunuo ya jambo fulani, Mungu sio mwongo, lakini application ya hayo mafunuo, namna ya kuyatumia hayo mafunuo itategemea na kiwango chako cha imani ulicho nacho. Narudia tena, Mungu anapokuwa amekupa mafunuo juu ya jambo lolote lile, kwa mfano Mungu akakufunulia kwamba mwaka 2026 unapaswa kujenga nyumba, ukapata kabisa ni mafunuo kutoka kwa Mungu ambayo ni kweli na amina, lakini hayo mafunuo ukawa ndani ya moyo wako convicted kwamba mwaka huu lazima nijenge, resources Mungu ataziachilia. Sasa application, namna utakavyo apply itategemea na kiwango chako cha imani ulicho nacho. Kiwango